Aha hacurwa imigambi idasanzwe hakaba imitwe y'iterabwoba ikomeye cyane ibarizwa muri Repubulika na Demokarasi ya Congo. Imitwe isaga 200. Nubwo hacurwa imigambi mibisha, iyo ugeze mu majyaruguru y'iri shyamba nibwo ubona ko ari paradiso. Icyo gihe uhita uhasanga inyamaswa ziteye imbabazi kandi zidasangwa ahandi ariho hose mu isi nzima dutuye. Ibimera byinshi byiza by'amoko yose byariye kuri iri shyamba. Imisozi, ibishanga, imigezi ndetse n'ibindi byariye kuri iri shyamba ubwaryo. Ishyamba ry'imvura cyangwa ishyamba kimeza rya Congo, CongoRainforest. Iri ni ryo shyamba ry'amayobera kandi ritinyitse ku isi nzima dutuye. Ni ryo shyamba rya kabiri rinini mu isi nyuma ya Amazon Forest. Aha ni hamwe mu buturwanyo kandi bakanacuruza ibiyobyabwenge bikozwe mu magufwa y'abapfuye. Aha kandi ni imwe y'ibinyabuzima bidasanzwe umuntu atatinya kuvuga ko ari iby'amayobera. Mu matware y'ingagi kurusha izindi hano ku isi, ingagi z'ibikoko zizwi nka King Kong. Iri shyamba risangwamo ibinyabuzima byinshi by'amayobera abenshi bagereranya n'imizimu cyangwa amarozi. Muri iri shyamba kandi habarizwamo ibiti biyingayinga agaciro ka zahabu. Iki giti cyitwa Afromasia. Igiti kimwe cya Afromasia kibarirwa agaciro k'ibihumbi 50 by'idolari. Ni ukuvuga ko igiti kimwe gihagaze miliyoni 72 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikora ku bihugu bitandatu: Cameroon, Central Africa, Repubulika na Demokarasi ya Congo, Repubulika ya Congo, Guinea Equatorial ndetse na Gabon. Ryihariye hejuru ya 70% ry'amashyamba aturanye ya Afurika. Rigizwe n'ububiko bunini bwa carbone ku isi. Ni ryo shyamba rinini risigaye ryinjiza carbone nyinshi kurusha ahandi hose ku isi. Iri shyamba ni rinini cyane, ubyumve neza ko ari rinini ku buryo rifite ubuso bwa kilometero kare 1,780,000. Ibi byose bishatse kuvuga ko iri shyamba ryikubye u Rwanda inshuro 67. Hatuyemo ibihumbi byinshi by'amoko y'Abasangwabutaka bahabaye imyaka ibihumbi ishize. Basekuruza babo bakaba barimukiye muri iri shyamba kugira ngo bakomeze ubuzima bwo guhiga no guhinga. Aba bantu biziritse ku mico yabo ya kera ku buryo badashaka kumva ko hari abandi bantu babaho. Bazi ko ari bo bonyine babaho ku isi nta bandi. Tekereza ko kandi wibaze abantu batazi ko habaho tekinoloji. Ni ukuvuga gutya uri kureba iki kiganiro bo byo ntibabizi, ahubwo ibyo bazi ni ugufata inyama mu ntoki y'inyamaswa bahize bakaba barimo bayirya, yaba itetse cyangwa idatetse bo bapfa kurya. Gusa mbere yuko twinjira mu iri shyamba byabanje kudusaba ko twambara bote zifunze neza kugira ngo hataza kugira ikintu kiduhutaza. Dore ko mu iri shyamba hariho usangamo n'ibibabi biryana. Ni ibibabi bikurya ukahita upfa kuko bigukozeho ntabwo wongera guhumeka. Twambaye bote maze twinjira mu iri shyamba kugira ngo tukugezeho amakuru yizewe kandi twiboneye. Uyu we ni umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, Wakanda official. Mu iyi video ngiye kugutembereza ishyamba ry'inzitane rya Congo, CongoRainforest. Iri shyamba rikaba rivugwamo ubucuraguzi n'ubupfumu. Turaza kubika amacupa maze twegura inyandiko, dusesengure mu buryo bwihariye ariko ibyo utigeze ubwirwa na rimwe. Kuza gucika isegonda rimwe ryonyine ni ukunyagwa zigahera. Nge nyita Djeey kandi famous. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ibuka gukanda like, kore subscribe, ufungure inzogera kugira byose byiza bibera hano bitazigera bigucika. Murakaza neza mu bucuro bw'ishyamba ririmo inyamaswa nziza n'imwe. Ikaze. Iri ni ishyamba rigizwe n'ibimera bisa icyatsi kibisi, bikaba nk'ikiyaga cy'icyatsi ku muntu uri kurirebera mu kirere. Iri shyamba rirekura hafi toni biliyoni 30 z'umwuka carbone. Uyu mwuka ufite akamaro gakomeye mu kugabanya ubushyuhe bwo mu kirere. Ibaze noneho ubushyuhe buba muri Afurika yaba atabira ishyamba. Ni igitangaza koherejwe n'Imana ngo ritubere IbihahaByAfrika, dore ko abenshi barizi nk'IbihahaByAfrika. CongoRainforest. Mu gitondo ishyamba ryuzura indirimbo n'amashyinzi ibisiga bya pepegay, ibisiga binini n'ibito. Ariko se nyamara ko n'ahandi ku isi haba amashyamba menshi meza, niki gituma iri shyamba ryiharira muri Afurika yose? Muri iri shyamba rya Congo hari amatware y'ingagi ahitwa Virunga National Park, hakaba mu burasirazuba bw'iri shyamba. Aha niho hahuze ari imuhira ku ngagi za Silverback no mu myaka isaga ibihumbi ishize. Nibwo abasekuruza bizi ingagi bageze mu iri shyamba bakabona hari ubuzima bwiza, maze bahita bihitiramo kuhatura.
Uretse hasi hasanga ingagi z'ubu bwoko kuko no mu Rwanda hasangwa mwene izi ngagi muri parike y'Ibirunga. Gusa izi ngagi zo muri Congo igituma ziba ingagi zihariye nuko zifite ubunini budasanzwe. Izi ngagi ziba zifite ubunini ku buryo zimwe muri zo ziba zifite hagati y'ibiro 200. Gusa kandi nanone izi ngagi zibera mu matsinda ku buryo ushobora gusanga itsinda rimwe ririmo ingagi zigera kuri 30. Urukundo rwazo rero zituma zita ku zindi kurenza uko ubwayo yiyitaho. Izi ngagi rero zibasha gutumanaho zikoresheje ibimenyetso ndetse byaba na ngombwa zigakoresha ibimenyetso by'umubiri. Izi ngagi zibeshwaho no kurya imigano, amababi y'ibiti, imbuto ndetse n'udukoko tugenda ku biti no ku butaka. Itsinda ry'izi ngagi zishobora kugenda kilometero ku munsi zigenda zishaka ibyo kurya, dore ko zinarya cyane kuko imwe muri zo ishobora kurya ibiro birenga 40. Raporo y'umuryango mpuzamahanga yita ku bidukikije ivuga ko izi ngagi ziyongera ku kigero cya 3% buri mwaka. Ku munsi wa none mw'iri shyamba hasanga ingagi zirenga 1000. Rwagati mu ishyamba hari abavandimwe b'izi ngagi kandi b'abantu, shimpanze cyangwa inguge. Izi nyamaswa ubwazo nizo bivuga ko mu myaka irenga miliyoni ishize arizo hakomotse umuntu. Uko niko siyansi bivuga, nawe wasanga ufite uko byizera. Izi nyamaswa zifite ubwenge bwinshi ndetse n'ubushobozi buhambaye bwo kurira ibiti. Ibaze ko n'ibirenge byazo biba bimeze nk'ibiganza ku buryo zifata ku biti ntizibashe guhubuka. Bitandukanye n'abavandimwe bazo twavuze haruguru, inguge zo zikunda kwibera mu biti kurenza ku butaka. Inguge nazo zigira abayobozi bazo nk'uko abantu babigenza, abagomba kubahwa bikomeye. Uyu muyobozi ahitwamo nazo ubwazo, aba yitwa alpha male. Mu nshingano uyu muyobozi aba afite harimo no kuba atuma izindi zikomeza kugira umubano hagati yazo. Inguge zikunda kurya utunyamaswa twitwa tamaki twibera mu biti, bityo rero iyo twabuze uko zitugeraho zica inkoni ubundi zikazifashisha mu kutugeraho. Si ibyo gusa inguge zihariyeho, kuko inguge ziba zifite n'ubwenge bwo guca amababi zikazifashisha zidaha amazi yo kunywa, kandi zikagira n'ubwenge bwo gukoresha amabuye zicukura ibihingwa byera mu butaka. Muri rusange izi nyamaswa zirya n'udukende, udukwavu n'utugurube dutoya tugenda dutambuka mu ishyamba. Mw'iri shyamba rya Congo hari umugezi utemba urusha iyindi migezi uburebure mu bujyakuzimu, kuko ufite metero zirenga 220. Uwo mugezi ni umugezi wa Congo River. Uyu mugezi wa Congo utemba ahitwa Kisangani, ukaba ariwo mugezi muremure muri Afurika y'ubutayu bwa Sahara, hamwe n'uburebure bwa kilometero 1700. Uyu mugezi ndetse n'inkengero zayo ni imwira ku nyamaswa nyinshi z'amoko agiye atandukanye, nk'ibikururanda, ibitaruka birimo ibikeri n'imitubu ndetse n'inyoni zitangaje zidasanzwe, zikaba zimaze ibinyejana by'imyaka bituye aha hantu. Bimwe mu biremwa biba aha ngaha harimo inyoni yitwa shubiri. Ni inyoni ifite ubwiza bugaragarira amaso, ikaba n'imwe mu nyoni z'impigi cyane ziteye ubwoba. Iyi nyoni yihagaze iba ifite metero 1 na santimetero 40, bigahita biyigira inyoni nini mu nyoni zose ku isi. Impamvu iyi nyoni yitwa shubiri ni uko ifite amaguru ameze nk'inkweto, bikayifasha koga mu mazi mu buryo buyoroheye. Imwe mu myitwarire idasanzwe y'inyoni ni uko iba ifite ukwihangana bidasanzwe ku buryo ishobora guhagarara ahantu isaha yose itegereje umuhigo. Izi nyoni zirira amafi, ibikeri, imitubu kandi zikarya n'utunyamasyo. Mu ishyamba rya Congo inyoni za shubiri zaba zisaga 5000. Izi nyoni zigira inzitizi zirimo itemwa ry'ibiti biba mw'iri shyamba aho ziba zibereye, ndetse n'abahigi badasiba kubihiga umunsi ku munsi. Dukomeza kureba byinshi biba mw'iri shyamba rya Congo, turakwibutsa gukanda like kuri video kugira ngo bayereke n'abandi. Mu duce umugezi wa Congo reremo hari udusimba dukunda kuhanywera twitwa okapi. Okapi ni udusimba tw'imbyabyatsitsi tujya gusa n'imparage. Ya mabara yayo y'umweru n'umukara inyuranyamo, gusa two tukaba dufite ayo mabara ku gice cyo ku maguru, ahandi tukaba dufite ibara rijya gusa n'ikigina. Nubwo utu tunyamaswa twa okapi twirira ibyatsi ndetse n'imbuto, ariko tunezerwa cyane iyo turi kuri Gatibumba ribarizwa mw'iri shyamba rya Congo. Inyamaswa zose z'imbyabyatsitsi rero utu tunyamaswa dukunda guhura n'ibizazane byinshi byo guhigwa. Tukaba duhigwa n'injangwe nini, intare, ingwe ndetse n'izindi nyamaswa z'inkazi ziba muri iri shyamba rya Congo. Mu gace k'iburengerazuba k'ishyamba rya Congo habarizwa inyoni yitwa gasuku y'inyekongo, Congo Grey Parrot,
hamwe n'umubare uri hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10 nizo zigaye mw'iri shyamba rya Congo. Congo Grey Parrot nayo ni inyoni nziza idasanzwe ifite ubwiza bwihariye kurenza izindi nyamaswa ziba mw'iri shyamba. Ikindi kandi izi nyoni za Congo Grey Parrot ni inyaryenge kurusha inyamaswa ziba muri iri shyamba. Ni inyamaswa zifite intekerezo zibuka ku buryo buhambaye. Mu buzima bwazo izi nyamaswa zirya imbuto ndetse n'ibinyampeke zikanywa n'amazi yo mu bishanga bya Congo. Ariko igitangaje ni uko izi nyamaswa zihinga imbuto zikera ndetse zikanasarura. Bitewe n'uko mu bishanga inyamaswa zikunda kuhanyura zikahakandagira ziba zimeze nk'iziri kuhahinga. Bitewe n'uko rero ubu butaka buba bworoshye, izi nyoni zihita zibibyaza umusaruro, zigaca imbuto zikazirekurira muri ubwo butaka, maze bwa butaka bwiza bwo mu gishanga bukazikundira imbuto zikera. Muri iri shyamba rya Congo habamo indi nyamaswa itangaje, imvubu. Iyi mvubu yitwa Pygmy hippopotamus. Kuba ari imvubu ntago ari ibintu bihagije, kubera ko no ku mugabane wa Afurika n'ahandi hose mu isi habarizwa imvubu. Izi mvubu ziba zihariye kubera ko ntago zijya zikura ku kigero nk'izindi mvubu, kandi zigira uruhu ruba rworoshye cyane. Pygmy hippopotamus zifite ubushobozi bwo kwibira mu mazi hafi iminota 5 itarakenera guhumeka, kandi zikagira umwihariko w'uko izi mvubu zitarya utunyabuzima two mu mazi, ahubwo zo ziva mu mazi ubundi zikagenda gushaka ibyatsi ku gasozi. Nubwo izi mvubu zifite uruhu rworoshye butandukanye n'izindi, iyo izuba riryishe zirongera zigasubira mu mazi. Ibitangaje wamenya kuri Pygmy hippopotamus ni uko zirya ibiro bigera kuri 70 ku munsi, bitandukanye n'uko zingana. Pygmy hippopotamus zibaho igihe kinini, kuko imwe iba ishobora kuramba hafi imyaka igera kuri 50 mu gihe nta kintu gihuye nayo cyangwa cyayishe. Niba ari amashyamba akunda kugira umwihariko wo kugira ibiti birebire ntibyarusha ishyamba rya Congo. Ishyamba rya Congo kubera ukuntu ari iry'inzitane, usangamo ibiti birebire biba bishobora kurenza metero 50. Ni hahandi igiti kirwanirira ngo kibeho, ni nayo mpamvu kirwana kugira ngo gikure ubundi kigatumbagira no mu bushorishori. Ibyo byose kibikora kugira ngo kibone imirasire y'izuba, kubera ibindi biti biba biri kugerageza kugitanga. Muri ibi biti rero biba mu ishyamba rya Congo habamo izindi nkende zitangaje. Inkende ziba zifite amabara y'umweru n'umukara, ni inkende zitwa iz'inyangora, kubera ko niho hantu zagaragaye bwa mbere mu isi. Angolan colobus monkey. Izi nkende imibereho yazo itandukanye n'izindi hano mu isi, kubera ko izindi nkende zishimishwa cyane no kubaho izindi ziri. Iyo siko bimeze. Izindi nkende nazo ziba mu biti cyane. Iyo zishaka kujya ku butaka, ingabo muri zo irabanza ikamanuka ikajya kubanza gusuzuma niba nta kintu cyaza guhutaza umuryango wazo. Ibyo byose zibikora mu gihe zigiye kunywa amazi cyangwa zigiye gushaka umuhigo w'umunsi. Buri wese wumva cyangwa abonye ibinyabuzima bibarizwa mu ishyamba rya Congo atangazwa no kubona inyamaswa yitwa mandrili. Nta gushidikanya inkende yitwa mandrili ni inkende nini ku isi nzima dutuye. Iyi nkende ya mandrili nubwo ari nini ntibibuza kurira ibiti nk'uko izindi nkende nazo zibigenza. Kuba ari nini sibyo bitangaje, ahubwo igitangaje ni amabara yayo meza agenda yinyuranyamo agatangaza buri wese ushobora kuyireba. Iyi nkende uburebure bwayo buba bushobora kugera kuri metero 1, bimeze nk'ibidashoboka ku yindi nkende yose. Mu ishyamba rya Congo rero izi nkende za mandrili zifatwa nk'umwihariko, dore ko ariho hantu honyine zigaragara mu isi nzima. Mandrili zikunze gucunda urugomo ziri mu gihiriri, dore ko ushobora gusanga hafi inkende 200 ziri hamwe. Mwako kavaga rero k'igihiriri izi nkende ziba zifitemo izingabo zishobora kuzirwanirira isaha ku isaha. Ibaze rero hagize inyamaswa yongoza gato kuzisagarira ari nk'icyo gihiriri cya 200. Iyo nyamaswa yazabyicuza bikomeye ubuzima bwayo bwose, cyangwa se ntinabyicuze kubera ko yaba yapfuye. Mu burasirazuba bw'iri shyamba rya Congo hari imisozi myiza cyane, imisozi ya Rwenzori. Ni imisozi iherereye mu burasirazuba bw'iri shyamba ahana imbibi n'igihugu cya Uganda. Muri iki cyanya cy'imisozi ya Rwenzori hari uburebure bwa metero 120 zose. Ibi ngibi bishyira ku mwanya wa 3 mu misozi migari cyane kurusha iyindi yose muri Afurika. Aha rero ni mu matwara y'inyamaswa itangaje ya El Monkey. Inyamaswa ivuga ko ari imaze imyaka myinshi mu mashyamba ya Congo. Ubushakashatsi buvuga yuko izi nkende zo mu bwoko bwa El Monkey zimaze imyaka irenga miliyoni 2.
Iyi misozi ya Rwenzori hafi yayo rero hari ibishanga byiza aribyo bicumbikiye utunyamaswa twinshi dutangaje. Aka kanyamaswa kitwa sikatunga, inyamaswa mu muryango w'inyamaswa za antelope. Utu tunyamaswa turi mu muryango mugari w'inyamaswa nini zizi kwiruka kurusha izindi hano ku isi. Utu tunyamaswa dukunda amazi, ari nayo mpamvu dukunda kwibera muri iyi misozi ya Rwenzori. Impamvu izi nyamaswa zikatunga zikunda kwibera mu bishangano kubera ko zikunda kunywa amazi no koga. Utu tunyamaswa rero tugira amaguru maremare cyane cyane kurusha uko tungana, ari nabyo bituma dukunda koga. Nk'inyamaswa yose y'indyabyatsi rero nayo yicara iziko isaha ku isaha yaba umuhigo. Kubera amaguru yatwo maremare, utu tunyamaswa dufite ubushobozi bwo kumva ko hari inyamaswa y'inka zije ubundi tugahunga. Niba ugeze aha wanyemera rero nanjye nkagira akabazo nkubaza. Mu nyamaswa zose twavuze ni iyihe wakunze? Tanga igitekerezo cyane muri comment. Gusa inyamaswa sicyo kintu cyariye muri iri shyamba kubera ko tugiye kugaruka ku biti bidasanzwe kandi bihenze kurusha ibindi. Turajya no gusoza iki kiganiro rero twagarutse ku moko y'abakurambere baho batajya bava ku izima. Dore ko bagendera ku mico yabo y'abaranzi kera nk'uburaguzi, gucuragura, amarozi, gusenga abakurambere ndetse n'ibindi. Gusa mbere yuko tugera ku musozo w'iyi video turagusaba gukanda like, ugakora subscribe, ugafungura inzogera niba wakunze ibikubiyemo. Ibyinshi mu biti by'iri shyamba, ibyinshi biba bijya gusa na zahabu. Urugero ni igiti cya muvura. Iki ni igiti kizwi muri Afurika yose kubera ko ni igiti gikunzwe gukoreshwa mu miyoboro y'amashanyarazi, kubera ko ibiti bya muvura biba bizwiho kugira ubukomere budasanzwe, dore ko bishobora kumara hafi y'imyaka irenga 50 bihagaze. Gusa nubwo ibi biti ari byo byamamaye muri Afurika, ntibivuze ko ari byo biti bihenze muri iri shyamba rya Congo. Toni y'ibi biti bya muvura ibifite hafi agaciro ka biliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa ibi rero ni nk'agatonyanga mu nyanja ugereranyije n'ibindi biti biba muri iri shyamba. Ibiti rero byitwa Afromasia. Ni ibiti byitwa African teak kubera ko bisangwa ku mugabane wa Afurika gusa, akarusho mu iri shyamba rya Congo. Niba mvuze ishyamba rya Congo ntugire ngo byose biba muri Congo, kuko hejuru twabonye ko rikora ku bihugu 6 byose, ariko bigahurizwa hamwe nk'ishyamba rya Congo, dore ko buri gace kaba gafite amatware yako n'ibiharangwa byawo kandi byihariye. Ibyo byose bikaba bitandukanye mu gace rwo kose. Ibiti ibya Afromasia bitimwe mu iri shyamba rya Congo bikahita byorezwa ku mugabane wa Amerika kugira ngo bikorerwemo ibintu byinshi kandi bihenze birimo briefcase, piano, gitari, violin ndetse n'ibindi. Si ibyo gusa kuko ibiti bikorerwamo ibindi bintu bihambaye, harimo inzugi kandi zihenze. Ni na kenshi cyane ibiti bishyirwa mu modoka imbere. Igitangaje kirimo nuko ibiti bidakoreshwa n'Abanyafurika, ahubwo bikoreshwa n'abanyamahanga. Kugira ngo agaciro k'ibi biti, ameza yonyine akozwe muri ibi biti abashobora kugura hafi miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Igiti cy'ubwoko kiba gishobora gukura kikazamuka kikagera ku burebure bwa metero 60, kikagira n'umubyimba hafi metero 2. Ibaze ko igiti kimwe cy'ubwoko bwa Afromasia kiba gishobora kugira uburemere buri hejuru ya toni. Ubu rero ni urugendo rurerure hafi imyaka 50 iki giti cyera, ubundi kigakura kandi kitarekera. Igiti kimwe cya Afromasia gishobora kubarirwa agaciro kangana na miliyoni 72 z'amafaranga y'u Rwanda. Saperi nabyo ni ibiti biba bishobora kugera kuri metero 60. Nabyo birakura cyane kuko biba biri gushaka urumuri rw'izuba kuko iri shyamba ari ry'inzitane. Ibiti bya saperi biba bifite agaciro gakomeye cyane kuko birajyanwa bigakorwamo ibikoresho by'umuziki nka piano, gitari, violin n'ibindi byinshi. Ibi biti byoherezwa mu Bushinwa kurusha ahandi hose ariho mu isi. Buri mwaka Ubushinwa bwinjiza hafi ibiti bifite agaciro kangana na biliyoni 60 z'amafaranga ya Amerika. Ibaze ko igiti kimwe cya saperi kiba gishobora kugira agaciro ka miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Mowabi ni ibiti bishobora nabyo gukura bikagera mu bushorishori. Nabyo birakura bikagera kuri metero 50. Ni ibiti bihenda ariko bikagira agaciro nk'ibiti twagarutseho.
aho ibi biti bya saperi bibera agatangaza byifashishwa mu gukora ibirungo bihambaye cyane by'ubwiza, hakavamo za parufe, amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi byinshi byose bijyanye n'ubwiza. Ibi biti iyo biri gukura bijya mu bushorishori ntabwo biba biri gukura ku bw'ubusa, kuko bigira n'imbuto nziza ziryohera zikabamo imitobe ihambaye. Ibi biti byambukiranya imipaka bikagenda bikagera ku bihugu birimo nka Congo, Brazzaville, Cameroon ndetse na Gabon. Igiti kimwe cya Mowabi kibarirwa hagati y'agaciro k'amadolari 370 n'amadolari 400. Muri iri shyamba rya Congo mu ntara zitandukanye zirimo Kasai, Kowala, Main-Dombe ndetse n'izindi zitandukanye, ni ahantu hatuye abaturage b'Abasangwabutaka bamaze ibinyejana byinshi by'imyaka kuva mu bihe bya kera. Aba bantu babaye mu myaka ya kera ndetse n'imico y'abasekuruza babo babibayemo. Nta gihinduka na kimwe kandi nta n'igihinduka ku iterambere. Ibi rero bijyana no kugira imyizerere gakondo irimo ubucuraguzi, guterekera n'indi migenzo myinshi abisi biti ya sekibi. Mu by'ukuri aba bantu ntibaba banazi biri kujya mbere muri tekinoloji n'ibindi byose bigezweho, kuko iri shyamba rya Congo ni ishyamba rinini hafi kungana n'umugabane wose. Ibaze ishyamba ryikubye u Rwanda inshuro 67. Ntibishoboka ko haba hari umuntu ushobora kurirangiza maze ngo amenye ibibera hanze yabyo. Niyo mpamvu aba bantu batagera hanze yaryo ngo bamenye ibihabera. Muri ayo moko y'abantu rero haba harimo Abantu, Abambolelo, Ababaka, Abambuti, Abayife ndetse n'abandi. Hari abitwa Ababaki n'Abambuti bakora imigenzo itandukanye harimo kuganira n'abakurambere n'indi myuka mibi yose. Bizera ko iyo bakoze ibyo ngibyo ariko bamenye icyo gukora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ari naho abakurambere bababwirira guhana abantu bakoze amakosa cyangwa ibyaha bitandukanye. Ibi byose binyura mu byitwa spiritual healers. Abo bose nibo bategeka buri kimwe cyose bagomba gukora, kubera ko bavuga ko ari imana zabo zabivuze. Abo ba spiritual healers nibo wagereranya n'abapfumu. Aba bantu barubahwa kurusha abandi bose bo muri ubu bwoko, kubera ko icyo bavuze cyose kiba kigomba kubahirizwa kabone nubwo baba babeshya. Muri make amagambo asohoka mu kanwa k'aba ba spiritual healers abafatwa nk'avuye ku Mana. Mu Babaka ndetse n'Abambuti, umuntu wahemukiye uwundi cyangwa wababaje mugenzi we ahanishwa igihano gikomeye cyo kwicwa. Hari abandi bantu batuye mu iri shyamba rya Congo nk'Abayaka, Abambuti, Abaluda, Abacugwe n'abandi benshi. Abo bose twavuze n'abandi benshi bakaba bizerera mu migenzo yabo ya gipfumu. Gusa imigenzo yabo bitandukaniye ku tuntu duto duto abandi bataba batwizera. Gusa ibyo bahuriraho bose ni uko babeshwaho no guhiga inyamaswa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Impu z'inyamaswa zikaba imyambaro yabo ya buri munsi. Ishyamba rya Congo kimwe n'irya Amazon rifite ibibazo rimwe gutema kw'ibiti, gushimuta inyamaswa ndetse n'ibindi byinshi bituma iri shyamba rijya mu gihombo. Gusa kandi buri gihugu cyose cya Afurika ishyamba rigifitiye akamaro, kuko ridahari ubushyuhe bwaba ari bwinshi cyane muri Afurika. Hari ibindi byinshi cyane tutavuze bibera mu iri shyamba. Bityo rero niba ushaka igice cya kabiri bigaragaze muri komenti wandika uti igice cya kabiri. Mwibyo byose rero turagusaba gukora like, ugakanda subscribe, ugafungura inzogera kugira n'igice cya kabiri kitazagucika. Wibuke gukora share ku nshuti zawe nziza. Mwabanye nita Djeey wa CongoRainforest. Ndabashimiye.